oh vo in hi Texas ka thlena tanga ni khatna ania hei Texas hian ma muani teina ka thlenga ma muani hian hei motor hinal mai hello ne ya hei amatora voina an chuang dona Texas hian cowboy ka mu chak thin ema wangin cowboy tan chin te hello chiar ve thina khang kha an chen khat nei kwe ka mu chak khat hian voina hen min suai dona ni ro pui te hei ma muani hello ma muan kalom lu tu o min mi khola anuam lu tu motari nei thabok si kha kai in la in nuam em man ne ya ei voina ni khatna nia ki min tur pui don ani cowboy chetla kan khir don tira cowboy chetla kan khirang he an in loi lu dan te nuama gara sin nei thai em zel mai boka mi ya face ya nal an ti dang nal ta an dang dai khop mai nakina house tour te kan laron nei don nia wale wen kan chuan na kan laron da zelang mamon khoi kan kal don kha What was Stockyards Cowboy Hmun? Oh, Cowboy Hmun min suai don ani Cowboy Chetla dan ron hon ngai tu ra ngai ang heng la hi car wash na Hmun ania hei tu na kan muang hian om tlar put mai ni hei tian motor sil tu polan tok ta eng te hian an lo sil chor ole tu na chuan Texas Cowboy ho Chetlat na Hmun pui chu kan pan me ka kan kalkonga hian leilon moi tak mai le ro pui tak mai atam sia heng te hi la lo thei lo hian kain ria kamit atlunga an kong siam nem dan em le kong chong an nga sia te kamu hian an changkang ani Texas City hi achiang ngoi me ni chawang chuan ka thei ang karon da in lo clear zel don nia mu no min ti ve nge ka be sei amoi ka tilet to kro Dallas motor khangam lo tan chuanin khallo me te train a kalbok so pui takani mai a chong li kai ki train a kalboka motor le lam a kong tinagat lan zoom ni Dallas kala hi downtown pui tia mange roll o thak veo so akong pakadriot po hiyo tro kan tan sir pakadpo an elamo ni so hey mamu ni zara bon takaditop mai kay atsuma plan so akong chong wal ni kam tang ron ka hi Dallas sa tang ron ka sa sama on plan chakani hilam chitro motor hi engine chak acha kong hi atam ema atrasia kong mani kong lai tu shed lo chuanin mo du dana lu chi ni lo dana pal chi pan lo di sual pal chun tra to Fort Worth Stockyards Texas Stockyards Stockyards 20th Street ang ti hi like lo ma sa kong lo an lo din ma sa kho te mo chuan hi tiang ho zong zong an siam they are all like hey an renovate to attend hi chu mo attend hi chu renovate lo pun ala omang tin helai te helai an ing lo an light ki dan te fing po ki a cowboy hun lai de ore la char to ro ti khan ku kan thleng zana an transform vek chuanin chuna chuanin tourist ho tian like you know tiang khan restaurant ate ei tur le ta zana ka chuan an lam muk mai live music nen mo ya te la cowboy thala kan da nge painting te chat up Mr. the moi du tuk mai dan che dan Tlatna sukle chau khuar am re ve ni khutro an zu suk tha an tlang chau le te ku hi road maintenance an nei ni don hi kun la ya mi ya teng te hi ti che dan phal lo wa an yang angin rang ba te nen kan do la lui bam re wa ai in jiak te ki du le chiar ula books Spurs boots antique collection. This one, skulls, big games. So like so jump to new.
ta pistol tenen and the troy is el mai khan ye dro key star lo chia lo serif yes lai hian tu na hian kan pa ka Texas mun pui tak mai an Chet Tlatna Cowboy Hmun kha tu na hian kan kal do na hai mi tam tak mai in motor an pa ka kal tur po an tama to tiang chu adin Hmun ya sot lam so street mun pui ania kan kal do na ni pui tak ani ka kal chuan shek mama hair rolling riding horse am nei ni hey sakot lang pon lo chuak le to hey le Cowboy Texas rama tu na hian kan omani hey thao mai mi tam tak le ma hian hey Stockyards station balung len thak em hey Hmun ni Zara kan nal don hi hi you look good too well done yeah thank you hey na sakor lo chuan na ni tur taka mani hi Sao Paulo! Oh, great, guys! Brazilian no kan noyan top tin long tu na hian hey kan Brazilian unaw tipo rail crossing at yala hian luton nga khop mai stop parking Cowboy ram chu kan thing ta so lang taman hi apoi khop mai tu na hian hemi hi Cowboy ho hun la ya an saloon kan ti kami area khania tu na hian dor angin an nei ta ni tam tak chu hei Cowboy lukum an ron khuma Burger King Video. lukum para januar ve tho
helai hi market angin local la hi helai teng ta hian thì cowboy kun lai tak tak khai ya Wait tak ni tu selalu ni nak kata ni tu wow oi ham oi ani mo tu na hian a chunga kan lu do na hi cowboy hun lai a an lo stock to kha hei kan han thir do ni ole kan lu tang hei he la hi mai chưa na man ka an bul ya achunga hian kanan lu che hi souvenir turin ti in bong lu te le zong te po a tel ram sa che sang mai kha savun le bong vun te le kang engemo aki te thil sang mai kha an lo zuara tin sakia tang ten tree te an siama engeni light Shonan te po khanan lo mangta chandelier kan tiang teng te po kha khami sakia tang te khanan lo siama tin tree te po khan siam nge ni an them thiama an thil siam te ka ti khan thal leitur kha mi tam tak an lo kala tin nei kan muang kian sakei te bong te loi nyom tak te po oma ka tiang khan thil chi sang an ka hlum sa kha avun kha anda tha a te chuan an lu lem te moi takin an ron chua aladam lai ni om ang tak mai kan an ron da lomani eng te mu nom ema kalman a oma en man po om ani chunga han lu hian music zai moi tak mai ten lo playa khang kha copyright ani thina wangin an zai kha da thei ani silawa chu wang chuan ti hian karon soi ni tuna kan mulai hi fridge magnet kan tiang teng taka ti hian motora hian an bel khat maya pakhat zel hi dollar li ang ania $10 ten tia $10 sari te pon ni tiang khan amar chu han le chi khan taxi pe ka lo ngai thina ka wang khan helaya aret ai khan alo na sajok alo sang jok thina ni puita gane puita kro ban ro pui kalom tim inte atak an ning lo ni mo dian ama so tak fix ya intinya an ning lo thi jo kro lan ma ang welcome to Texas. Hi. Texas, Mr. Jimmy. Thank you so much. Welcome to Thank Texas. you so much. Dallas, Texas. Cheers. Cheers. Sooner or later, time's gonna take its toll. Don't make a bad feeling after all.
Hey, welcome ka ni a te chuan. So lai so an tlan lu na. Oh. Wait ta ka ni. Ah, Oh, tuna kan nong sorry Cowboy win lai kan hotel Robert ti ka kan sia a chon yan hela yan Texas ho an Stockyards mun ka lo ni ta hei tuna an train lai ta po hei tuna no lo ong ta ka ro ni an lo ni ni nong thong mai chong me mun a chon tuna yan kan nong me kan ni ka kan sai tu kan ron la ni lo ong ta ke isay dudu sa iro Ay, ale. ito na yan, Cowboy. Texas naman, ano madalasa. David, ang tinawi, Cowboy ka. One more, yes. Okay, can I hold one? This one. Ano nga mi ka ang picture? Ano nga mi ka ang thalagan ma ani thalagan ano nga mi ka? Oh, Dad, look at that. Oh my goodness. Oh, hey, you want it? Yeah, that's really good. Yeah. Hey, Dian. Maganda picture. Another one. Okay. Okay. Ay, fanatan ng loong Benny. Oh. Until like the second. Hey, Cowboy hun layan train ka. Alo lo ma heta yan tha kan lak pui veng e. Video me. Good. Yan, hello. Good. Hello. Oh, hey. Soro ng pito. Oh, tiyan lang mo yan. Wow, hey, longhorn hilom. Ala siyang kan hube no tro. Oh, tolo mo. Charlotte. Thank you. Ding ro pula kan. Nailutok law lang han ko iswa. Ito na yan, longhorn na. Taan lang po isa pa. Oh, chuti lai chuan hey. Karon walok ani hi.
Stock Exchange Hmun Pui ani. Chung ki museum niya kalang. hey. And laptop ilan may lam tra. Lang vela. Wow. Look at the long. I say top aki ko. Wow. Hi. Good. Hey. Fort Worth hat. Ano cowboy. Ka avai vir lai hey. Oh. Ne so little. Oh, jail, city jail. Jail. Dry goods, saloon. They had to find their way back because they were contract labor. They got paid $1 a day, so you had $90 in your pocket when you were up there. So you had to figure out a way back. They weren't on the ranch, like to find out where they come back to that ranch and all that stuff. So they use for them now, like I said, it's just, it represents Texas, and everybody wants to have one in their yard. Everyone good? Anybody else? Yes. Oh, yeah, examples of friends. You're more than welcome to come talk to us about it if you don't want to talk about it out loud. We'll be up here and you guys can pet our horses and talk about or ask us more questions. Y'all, anybody want to learn how to rope? Not Jose. You too. So you guys want to learn how to rope? You guys can go there. Yeah, we got some good ropers out there, so some of them will teach you something. Yep, we'll teach you something. Next cattle drive's at 4 o'clock. If you guys are inclined to stick around. And if you guys got any questions y'all want to talk about, show an ron nei do na cowboy ho ni tu na hian kan hak me ka cowboy an ron kal do na show an ron nei do na a en tu po tam ta kai tu na hian an Thingkung to ni ma mo ni le tao mo We don't worry about cats out here at Stockyards. Our cats are heading to dogs. cowboy ho so an ron nei do na We don't want that. So if you got a dog out here, got a right here, Pete, and these other guys got Buster over here. Their job is bringing this cattle down safely for you to look at. We don't want you to. All right, let's take this one. ka van nei to ka he Darlia show cowboy ho khan an lo nei lo maya hen mi Texas street a hian hi mi pui tak an kala hey tu na hian cowboy ho khan an cowboy van an bom van ta kha show an ron nei dona chumi chu video ga cover du sia mi pui an tama an sang hlom bok sia chuta chuan ke chu Thingkunga khan lon ta kalak lo ka hlau lo ta khan Thingkunga khan ka han lona keima che Thingkunga lon kani an mi azang reng kop maya ma ro chu ka poi ti lawa cover ve nge ka du sia bang khan che dewa cover lawa ka kha ni thein ka si lo chu bang chon Thingkunga khan kan pakai ta no la lom an ti khop mai le lam ta ka eng po ni se ka cover kha in lo thir vek don nia Historic cattle trails, called Chisholm Trail. He had 4 cattle trails that ran up from south of San Antonio, Texas, what they call RGV, the Rio Grande Valley. That's Brownsville, Holmesville, McAllen, Dallas, South Padre Island, Space Force is down there, right? All those places. The cattle trails went up through San Antonio, across the Poco, Port of Texas, right here, up in Oklahoma, where they were Portugal. That's where they came from. They were brought over here in 1490, eventually we called on
Now, the reason why they did it, Oh yeah, because Colombia is like a tear that it's wet. Here they come หล่นกัลบอนไปให้คนกันเข้าไปละชวนให้ที่หล่นที่ตรงสุดกันไหนอันหล่นกินมุ้งเลยอ่ะนะข้างในแถมชุดยังพบว่าโบงสิเซโม่ยังเข้าบอยเข้ากันอันหล่นเขาอันนั้นอันหล่นแบงเวลโดนั่นเองให้โชว์relative ของอันตรงไหนเรากันเลยครับเวลาเท็กซัสมันไม่ไม่เฮียนอันโหลละในทีนั่นเองดุยครบไหมโดนมาโหลเพียงโอ้โชอันที่เซย์ตานโชครูเทียเทียไม่เนี่ยที่ว่ามีเพื่อนมันคุยตรงอันนั้นไม่กันนี่ที่kapatid at Thingkung ang kalon to ba kay ma Thingkung kalon ko oh hey Cowboys kapatid na ron mega kalon Papelag ang isa sa may tingkap at sakin yan sa ikalaw ng besa may oh hey kumsang nila som nila paruka po cowboy hawira an cowboy an bong veng lai ang chi an ron khal ang lai te kha an ron shona street an ron nei te ro pui ka ti me maya heng te hi ka mu ve ang ti po ka ring phangai lawa amai ro chu wa in nia he ti ang chan thal tuk mai kanan nei hi kalom em a te chuan fenten in mulawang ti khlawa ke mana ka mitringo ta ka mu du tok lovin ti hian Thingkunga ka hanlona mi ten sana wangle kei atan ka varkim lawang ti ka hlau si kha ti hian Thingkunga ka hanlon chiltani chuan darli le chan ve a hian cowboy ho ka indrona an nei le don an ti chu shopo chu en turin kanin puat cha kan en don nia kan tia tin video hi bultang top thlangin in lo thlir don nia henglai mun nom ziate mi puin an lo la hlut ziate tin ram sang sang atangin tourist an lo kala chung ta chuan ko inia ko hian he darli le chan vi show lo om tu hi an hak le ema an thlir thupani ti kha kan soin le ani mi puin an ran zui to kan hai an ran zui le mai Terus ni kami entur le red ka hello hai lại còn hello
Hiyan machine ng kalpong. Tuna haropi. Apa luem? Alu top ani eh. Don't sit around, get a hat increased. We got all that stuff going on. We appreciate you guys coming out. We're not going to listen in tomorrow morning at 11:30 a.m. Because we're the home of the world's only Punch-Down the Cowboys. Thank you very much. Cowboy show and kalharopi. Kan playa sana stuta lam na hunten nei le dona chung te po chu ni nanti dana nia ai kan nang fu ve ka loma o cowboy hi lom tu kan ban mga em ti lai kha cowboy magazine te kan chiara atakrama hu pura no lom kha apu ye ni an lut sia hiram sang sang atang local ngai an ti chianga hai ram sang ten Cowboy in draw lai hi kalau tlai pal lawan silai di ro ka ria ka tlan phei vata amaro chuan lo thal phang to a chuan an lo zo man ani apoi khop mai eng poni sela hun thatak mai kan neya hetiang ang mu theina hun tha ka nei ringot po hi ka loma te chuan soitong khang kan enzowa kan hole to dona tuna chuan in lama kami zanlama an chet Tlatna te kha kan thlir le bok dona video shanin karon siam ta ani kalom tak zet jata ma muani te no pachunga hian lom thu hi ka soimol molani ka chungan thatna te ka mulawang ti hlawa min kalpuina thanem min ngai puina te an chunga hian ka valom em lalpana le tam takin mal som ro se tin clear tu te pon mu nom in ti ka ringa in zawai chunga lom thu ka soya min la subscribe lo wi no mani chuan subscribe button ka min lo me sak ula te chuan video thar karon da zel dona nak tiploka hian Houston aga kal le dona chuta chuan Neil Armstrong ate ho thla an lon na Hmun kha ka vakal dona ni chung te po chu video ron da le zel ka lo tum dona in lo clear zel don nia in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chero se tuna tan chuan bye bye vek ule